салом алайкум бинандагони азиз ва бародарони ҷонӣ. имрӯз дар устохонаи мо овардан телефони ZTE, маркаи телефон ZTE. моделшам бозӣ нишон метиҳам шумода бародаро. Бо диққат бошед. модели телефон ZTE Blade A530. телефон бародаро кушодагӣ неста, ягон бор чихеле дестем пломбои болои болто ҷошта истодагиян. дарди телефон чия бародаро? телефон об да ғалтидагия, гирён мешава, замикани қати гирён мешава, экран маргад мекуна ё ки ягон функсия дига медорад. ҳозир мо нишон медиҳем чӣ хел ҳамина бартараф кунем. аввалин коре ки мо анҷом медиҳем бародаро, аппарати блокпитаниро гирён мекунем ва нигоҳ мекунем ки дар кадом ҳолат қарор дорад. дар 4 волт истодагия тоғрияй машқоидави 100% бародаро бояд ҳама вақт 4 волт боша ва телефона аппарата пайваст мекунем. мо ҳозир чӣ хел бифаҳмем кадом контакт плюс ай, кадомаш минус бародаро. нем контактояташ плюс бояд боша, яташ минус ва даташ масса. бисёри ҳолатҳо дар батарея нависондагия бародаро. ина дар батарея ҳам телефон нависондагия, кадом тараф да плюс ай, кадом тараф да минус. минус плюс иш минус бародаро. телефон батарея мемонем ҷошда, яъне мо да маълум шуд ки тараф плюс ай, и тарафи дигараш минус бародаро. батарея мегирем, минуса хати якта масса якҷоя соединен мекунем бародаро, плюса хача тоқа соединен мекунем. иҷа плюс минус хати масса, иҷа да плюс тоқа ва телефона гирён мекунем бародаро. телефона гирён мекунем, бебинем ки телефон чӣ хел гирён мешава. телефони мо гирён шид, мурд. экран маргад кард, чӣ хеле диде бародаро. бо мегирем аз сари нав, телефона гирён мекунем ҳозир. бале, телефон гирён шид бародаро, чӣ хеле дестем телефон гирён шид. и функсия рекавери да даромад телефон худаш. мо ягон кнопка зер накарда, функсия рекавери ва ҳангоме ки ду кнопка ё се кнопка якҷоя лагат мекунӣ, баъд функсия рекавери да медорад. аз ин маълум мешавад ки кнопкаҳои телефон замикайни доранд. вақти гирён кардан мо ягон ҷои дигар наҷихидем, функсияи рекавери даромад. функсияи рекавери бародаро, функсияи телефона тоза кардан, прошивка кардан, заводской настройка кардан мақсад. анакос чикор мекунем бародаро? боз телефона мегирем, мекушем тамоми болтоша, телефона разобрат мекунем, разбор мекунем, телефона мекушем, мебинем системни плата дар чӣ ҳолат қарор дорад. сар мекунем кушодана бародаро, ҳамаи болтоша кушои якта намонда, ҳамаи болтоша аҳамияти ҳамаи болтоша кушодан дар кор. чӣ хеле мебинем бародаро, ҳамаи болтои телефона кушодем, ягон бол намонда телефон, ҳама соз, ҳама тинҷ, ҳама қоидаviяй, туғрияй ҳама. анака корпус, задни част корпуса снимат мекунем. ман хелаки принсип дорам бародаро, ин принсип қати ман снимат мекунем. бо ҳастай лапотко ҳаста, чанд намуди лапотко ҳастан барои снимат кардани корпус ё ки ягон чизи дигар. ман одат кардагим ҳамин принсип қати бародаро. бо хел лапотко ҳастай, бо дигар намудош ҳастай, мо намудоша мутаассифона надорем. ин мехе мекушоем бародаро. замок дора, корпус замок дора. оҳиста оҳиста саросима нашида бародаро. ҳар як замока озод мекунем. ҳар як замоки корпуси пушти телефона озод мекунем ва корпус худаш озод мешава бародаро. дидесте ки корпуса уже мо бардоштем, корпус уже озодае. дидесте замокора бародаро, инами замокора камтарак боло мебардорем, кушода мешаванд. тамом, дигар ягон мушкиле нест дар иҷо. накушодемаш бародаро. опа, чӣ хеле мебинем бародаро, системни платаи телефон да болош, дар болои детало, дар болои схемаҳои плата ов қарор дора бародаро. ин овора дидесте, ҳама каса дидесте ҳами овора ки телефон действительно об да ғалтидагӣ буда, дуруни телефон да овай. ҳами овора бародаро, мо кори мо ҳами овора бартараф кардан, ҳаминҷа акислени ягон замикайни шудагӣ бошад телефонда, замикайни акислениша бартараф карданай. анака чикор мекунем? чӣ хеле дестем бародаро, иҷа да як болтакай, ин болтака ҳозир мекушоем.
шлефти экрана озод мекунем, шлефти низи нишаст платаро озод мекунем. ҳамчунин дигар шлефтошам ва шлефти кнопкаҳоро ва шлефти камераҳоро ҳамаро озод мекунем. баъд нигоҳ мекунем ки системни плата яъне платаи мо дар чӣ ҳолат қарор дорад. сар мекунем кушодану бародаро, бо диққат бошед. мебардорем шлефта оҳиста, дигаришам оҳиста мекушоем. бародаро, вақте ҳамин шлефтаро кушода эҳтиёт бошед. кушодан эҳтиёт бошед ки як шлефт медаравад, ягон чӣ мешавад, баъд кору бор бисёр мешавад, баъд проблема бисёр мешавад, баъд сар гаранг мегардид. дигар кабел датчики антеннаам отсоединид мекунем бародаро, мекушоем. шлефти кнопкаҳоро мекушоем бародаро. ишам кушодем гирифтем. ана акнун бародаро коре ки анҷом метиҳам ҳозир мо шлефтаро ҳамаша кушодем. чел дисти бародаро, шлефтаро ҳамаша кушодагим. датчик кабели датчик антеннам кушодагим. анаки бародаро, бо эҳтиёт аввал платаро нигоҳ мекунем. ягон ҷош ягон болт нестай. мешавад ҳолатҳое ки платадан болт истодагия, закрепит кардаги, маҳкам кардаги. вақте болт ягон чӣ набоша, оҳиста оҳиста платара ай корпус ҷудо мекунем. як тарафш медозиам, хел мепардоиш мехесем. бародаро, эҳтиёт карда камераҳоро мекушоем. камераи пушти телефона, 3G камераи телефона ҳарҷа мекушоем, мегирем. хелде камераҳо баъд аҳамият метиҳем телефона, пушти телефона, ҳамаи ҷои телефони платара тоист. платара нигоҳ мекунем системни платара. агар шумо ҳозир маълум бошам камерада ятсе нишонтон метам. ятсе нишонтон метам бародаро. инҷа агар аҳамият тесоният диста боша, акислени пайдо кардагиай. ин ҳамаш об мешавад. об вақте мезана қоқ мешавад. баъд ин эҷодам акисления. инаҳа дисти ҳамаш акисления. ина танаи ёҳанае ки схемаро маҳкам кардагиан, он хел маълумае ки об расидаги, қоқ шудаги. мекушем дурун шав нигоҳ мекунем, таи меоҳаноро нигоҳ мекунем, аҳамият метиҳем, проверка мекунем. аҷоиб. таида о рафтаги неста. чӣ хеле десте бародаро. таи ёҳана ягонаш об надора, ягон акислениям надора, ягон чизи ҷазириям надора. ҳама 100%. ёра ба ҳамин сари вақт дар ҷош обрат наи кришкакора мемонӣ. ин тарафша нигоҳ кардем, иҷа дидем фақат акислени. дар иҷа дидем акислениша. акислени фақат дар иҷа дидем, баъд дар иҷа дидем. анаки из тарафша метиҳем, ин тарафша марсоза хай камтаршаки тоза кардан дар кора. ин тараф мегардонем бародаро, ин тарафа аҳамият метиҳем. ҳама ҷои телефон аҳамият, тоист платара, системни платара, ҳама ҷоша аҳамият, ҳамаи деталҳои хурдша, ҳама чи аҳамият, ҷош чӣ хела, ҷош дар чӣ ҳолат қарор дора бародаро. надидестем ҷа камтар акисленияй. иҷа дисти бародаро маълумай. ина маълумая бародаро дидесте. баъд бародаро ин коннектори экранай.
دیدیم که این طرفش همش توزای به خدا نشکیوش همش توزای این طرف اوجه اکسلین زرکاداییه سیاه شدگی بگن زنگ زدگی اوجه دیدیستی الان ما چیکار میکنیم برادران ما برای اکسلینی رو ایبند بردن یا سپیرت میگیریم یکان نمود سپیرت توزه یا برادران بنزین بعدم خیلی شدکه میگیریم شدکه دندان شک میگیریم یکان چیده میگیریم سپیرت بنزین فرق نداره چیده میگیری چیده نمیگیری تر میکنی شدکه رو نمیخیل خش رو کده نه سختی بد نه آزادی بد نمیخیل اما جایی دا که اکیسلین دیدیم برادرها اما رو میشکیم توضا میکنیم و میبینیم که در چی حالت با قرار میگیرم ولی تلفن داغ قاطیدن خوبش کی و جایی که اکیسلین نمیشه جایی اکیسلین چی بگیره مقصد چت نتوزه کردن در کردن همی اهمیت دادن در کرد خوش رو توزه کردن در کردن دیگه جایی که اکیسلین هم اگر نباشه و هر حال جدا او رسیده یه مثلا کم هم باشه اگر یک شکیده گذاشتن در کردن میشد که خطی همی سپیرت خطی و بنزین خطی یک شکیده گذاشتن در کردن سخت میشه برادر احمد میتیم تشای شکیدن چه بود در چی حالت قرار داشت شکل چه میبینه برادر ما طرفی پلاتر یک طرفی سیستم پلاتر شکیده توزا کردیم اگه میگذاریم به این طرفش برادر در این طرف کم بود جای اکسلین شده یا اکسلین گیری کردیم با همین سبب با همین خاطر ما بیسوری بعد این طرف چرخه نمیشیم هم جایی که اکسلینی بود همجور توزا میکنیم تمام ما دیگر الان چی دیگر لازم نیست اینجا اگه برادر رو ستین پلاتر هم با شکل توزا کردیم این طرف و طرف همشه اکسلینیوش نیست چقدر دسته توزا شدن اون چی نداره اگه برادر رو میگیریم کرپسا که جایی اکران سایدین چی دیگه بود شلفتی нижний плата را نگاه میکنیم توزا یا اون کامون نداشت شلفتی اکران نگاه میکنیم چخیلی درست برادر چخیلی معلومه با فیلم شما دم این طرف اکیسلینه همش دیده همین وخدا هم پچوی هم شلیفت همش جزیره یعنی زنگ داده یا اکسلینه گیرسته این همه گیریم یا میشه که همیشه هوا شد که قوقتی باید کم ترک سپیرت میکنیم برادران اگران چی در زیرش میمونیم که هم پیلونکای پایون رو زیر میکنیم بعد نشکیمش برادران
چخیل دست برادرها اما اکسلی نتوزا کردیم یگانش نداره انکروزی نصیب کنه پروردگار. جمع میکنیم تلفن است حبیرت میکنیم ببینیم گریان میشوه یا نمیشوه. چخیل دست برادرها ما پلات را بکنیم به корпус محکم کردیم уже. Анархи шлифтошо сайдин мекунем ҳамаша. Аввал включение. Шлифт. Нижняя часть. Шлифт. Экран. باتریش خط اول میسنجیم که باتریش خط گیریم شد بسوز. چخیل دستیم برادر تلفن کشیدیم разбират кардем полни ҳамаи деталоша гирифтем. системаи платара синимат кардем аксленаш тоза кардем бародаро. телефони батареяша мондем гирён кардем телефон гирён шуд. сенсор кор мекунад ягон камбудӣ надорад. кор кардааст. анака чӣ кори мо мондааст дар инҷа? телефона мекишем хомӯш мекунем телефона. батареяша синимат мекунем. шлифтора аз сари нав синимат мекунем бародаро. خوش رو سراسیمه نشد. خوش رو سراسیمه نشیدن میکشویم برادران. камераое ки системаи плата синимат карда вентилиҷи камераи основной камераро ҳардуша ҷошда маҳкам мекунем бародаро. аввалин коре ки мекунем камераро ҷошда маҳкам кардан ай бародаро. камераро маҳкам кардем. чхеле дести бародаро. аввали тарафи платара баъди тарафша корпусда хушрӯ мешинонем бародаро. сайдин мекунем шлифти экрана. сайдин мекунем шлифт нижний часта. сайдин мекунем шлифт питания включения громкостира. сайдин мекунем кабел датчик. антенна бародаро. эҳтиёт бошен. аҳамияти ҳамин чизҳоро аҳамияти ин ки ягон шароитро набояд махам накарда. ана бо чӣ доштем бародаро? болои ида вақти синимат кардан халаги тинака мондагӣ буд. болои шлифти экран тинакакша ҷушда мемонем маҳкамаш мекунем. корпуси қафоша мегирем бародаро. маҳкам мекунем телефонда. баъд ососта
سیم کارت را جوش میمونیم. باتریش میمونیم. کرشکش مخفن میکنیم. با تلفن گریان میکنیم. خیلی ببینیم بینندگان عزیز، برادرای جان، تلفن ما گریان شد، کار کرده است. انشالله که اگم کم بودی نیست دیگه فکر میکنیم. به همین نیت تلفن با صاحبش برمیگردانیم. برادرها همین ویدیو کدگی ما شما دا معقول شدگی باشه، یگون چی دا کمک کدگی باشه، از شما خواهش میکنیم که تگ ویدیو دا امی پالت بالا را زیر کنی. برادرها کانال دا پادپیسات کنی، کانال دستگیری کنی که تو که دیگران هم با خبر بشوند. انشالله با ویدیو نو میشه. انشالله هر حرکت میکنیم که هر روز هم نباشه، یک روز بعد ویدیو نو پارتایم. باقی خدا نگهدار، در پناه الله. کانال دستگیری کنی برادرها.